Era braka kita bagi menino nonton kono boru takina palangi show na matang singa bugu lulu binang. From the bus or whatever vehicle that you are coming in to work or going to school, the weather today is really beautiful. As I'm looking outside, I can see the sun is shining. Always. Yeah. Right. See the blue sky. Right. And also we have things planned for today, especially as mothers. We have laundry to take care of and cleaning of the house. Nakanasinga ni tumba na biyaya ni mother. And nabuko ni kaya na sama gitu na laman ni mali kaya kanita yung karabi. And na tabi pala may nakoro. May nakoro talaga. And elebusar na itabi. And karabi to kami nakoro because Friday is a holiday, so there are, I think, a lot of soli is going to be happening. Kita mana kana koro. It's going to be a soli on Friday. A lot of songo is happening during the weekend. So ngonang ko arsango na tuni baka bakaraw. Tambuka, nakira bakarta gitar mbaka na bakatuni loa, and everything else. But today, napabi naman nakatakan sa soli tunan raki. Don't mo benak. Right. Don't mo benak. And especially some of them, they don't carry the boat. Ersin nila wala na bondoanga. Some, did you ever see the women? They go to the sea for what? Alisiwa for fishing. So nang una yato tubun tomon rongo naway. Iyo. That's what happens. So some women they nakukot ko na maramay. Iyo, bakit dua? Iya. And you know nalaman ni Noke, right. Itong bitu kinakanan rin ikaw na isongo ni Noke. Iyo. Otian ni siwa ngami pang gobiri. Na non na technique na style. Motara batataka na modi. Right. Baka sa naging TV chat room to kuna. Na modi. Baka batataka na modi. Wati ako ngay mera dawir ta kay laki. Iya. Virin do to na kanang bulikasi bilemu. Pay. Kati amay ko rin na kang kusanga. Isa. Iya may wini buka. Pambula may Kels. She's very good at fishing like that. Malaysia. How? Bisa tahu ni bukan riba. Iya, lo mani wini go mendur sartu nga ati kebe kono wai. Oh, mesi wang kalau. Senga. Siwa mendur itu me adanga kebe kono wai. Oi. Dano singa ya one day she went and did the fishing. Iya. And she caught one grass carp. Right, tabi kaliu. Iya, tamani kaliu. Nakya na uro wai tali. Nadama na grass cup. Grass carp Malaya? Senga. It's different. It's like a cousin of the Malaya. Tilapia? Kaliu besar nga. Tilapia is the Malaya. Dotania. Kaya susu talaga susu. Iba bikin balap. Go, kaya pala mo go. Tay matanga ako kaya si watamay. Ako eleka. Nakya na uro wai tali. Lala. Samba uro saranga. Kwenta na ika sa uro saranga. Uro sanga uro din ya. Right, iyo. Yeah, kimino kada bita karulo. This the different types of fishing. Right. Yeah, do takamuchi ko dem smay nambuni kanda mo ko na damon ko. Ko na baka sa umba. Right. Kasi bang takin ng boto, kasarang kalau takan wani siwa. Me, kasi na uto. Benenguleka. So that kind of kuna masuk kumbay, kundo mga takin na fuchi. Kung ako na nickname to, I guess. Yeah, guess. Siya nga, I guess siguro abuti. And I still remember when we go like that to some of us, the women they are staying in the village. Right. Some of them, they are tunan rin songo-songo. Right. Tali-tali, ni kuwer na sasama ki Sir Levisi ko non ralo tumbiak singa tu si tinanoa. So, right. Ndui tu nandui singa, namundo na songo-songo ni turangan go. Kaya mundongo, kaya balen-balen, na itabi talang ngaya, ndambe Ribeira, kaya nabasa mo sa ambuno tunggo na ititi, erling gabi. Erlay sa samaki, wata kay tata. Napawa tuwa tata na were-were ni Ray Dinana nito kaya sana. Oh, bakan dua. Kau tu sana bulangi melaki itu. Betul. Napawa, napawa tata ni nabi ko nana. So kaya kaya leon nana. O tata, so nang nela ko ititi, baka me. Totalis may. Iyo, totalis may. Sige todo ko. Menaruh ke may tarongi. Saya tak pernah puna tumbuh tengah kira antara seni kona untuk dormi bauci. Saya gitu kuno tabir tu menakor. Alam nga na baka men Congo. May tataw tala na wer nilibut ka na baka men. Mommy is always there. No, daddy is lying. Mommy is always there to encourage daddy. Encourage mata ba? Where tu na poso tiga ni boleh yo nana. Sa sini dala mo sa ni boleh ni nakatuna ta kere fokus na mo wer ndo tatal na lingam.
Sing ni rawa. Rawa adi, ko makaki korona nang kasi, santin kay pakawati nang kasi. Iya. Santin kay pakawati nang kasi, uti ang kay klaro sa kay binto mo ni bo. Right. Nakene bosa English. nakene New love. Yeah. Nakene bosa nakene ukuku. Yeah. And the way she wear her skirt. Right. Yeah. And go to the bush. Dan dara tu ko dala likula la, ro ga wer tu ko imbamba. Okay. Luti ko lewa murto no tangan. Sulit pa ka mau? Nasulo ka ba? Kapitan nando ka. Bito Signa, good morning. Kasarang ko rin maliwer-wer. Bito Signa. Bato kayo leo fit. Marang fit. Sa wer tu bang ko imbamba when the wedding happening on the slope. So ngay sulula ka Wedding and to. wedding. Iya sa sulula ka to na Yeah. ngay tu ida kombu. O tu ya nimuri. Ngay kinta dala sarang i. Ko sa iti ko ni sa mabwa. Bisa sini mere sa race ko ni tak. Baka ututo, may bukisop kayo wer-wer. Ko sa me dak tu peran. Asali taburuan. Do yan mo na That's why. huli ni Yeah. Tabuso. I think the woman shouldn't go with the deed. Ha? The woman shouldn't Distract. go. Oh yeah. Some men they are weak. Distraction in the field. Yeah. Yeah, some men they are weak How weak? because they can take distraction. Yeah. It will distract their work. Sininto na Weak link. Weak link. O I think you are distraction. O You they don't men need kay anyone ni to go week. with you. O they men kay ni week. Ni sa oy ko nga matakir na manumanus. You focus on your job. You focus on your job. What you are there to do. Ako nuwala laya adi. Asinira way kana. Kasi nga, biso ka na mata mo kayo wer-wer eh. Ano binak? Oh, orto na matageng may isirelinggo. Yeah. Dong bula binabi aseli tamburua. Good morning all the way from Israel. Right. In the Israel government. Di na Sara. So, ikaw Eleanor, Yeah. you think that the ladies should go with the men Yes. to the farm? Yeah, Ladies siya nga, can kuha. go Okay, with the them- men. kuha, Witness don't go. The hardworking of the men. Okay, what's the good side? The na kaya binakakina, may ngolyo o nana ba kita na Kung ngona bina ka ni planning, Iyo. ngona ni pitalan noa, Yeah. nabika like family Planning. important family issues. Ah. You discuss it there. Alright. Then tumatata Bekim rusal tu nga, eh? Iyo, Iyo. kamusta Ano, tu nga? kachi. You do some discussion. Iya. So naka like you won't want anyone else to hear. Iya. Some other relatives. Iya. So nakago like you do your planning na ya bulan ni matua Iya. and we plant this Naimbitu dalo na ititi yan kalau buwan na- tumbura. Yeah. And you demis? Yeah. Eh, binak mommy is good to stay at home. Yeah. Because the longer mommy's here, daddy will. If the longer mommy daddy will mommy be go there with too. daddy, Yes, better go with another one. with another one. Mendo talent daw lang ko bati kung daw isasama kaya may na koro. Oh, yeah, okay. Better three. One of the kids. Because If mommy only and two? daddy go alone, Uh-uh. no, nothing will be. Eh, na siniwer pa pinaka na itete. Balato na, natigorere remoli. Eva. Natigorere kinona ko, balato ko. Di sana mangko ta, kilala na ba? Hindi ko andaro at ko policer kalau menlekut. Narito ko lang dito. Nah, toso mai, terus at ko menlekut. Maset lain karo di patatan. Sekali. Tuknomi tao, tiap sa may kong kapakali mo na may natamarin. Isa. Were. Masa na wer-wer. Ala cintal turun tamin tamin. Sekali. Yan na kasi mo ni Banume, Leps to Itonga. Kaya ko sa mata ka. Niyo, nisyo na nga una, talaga bang ko na ititi. Talaga bang ko na ititi, daw to na... Nada ba? Pakango, o tatike, bela iso wata sa inyo wata o nana. Kaya puno nyo wata, tutal tumi pa kaya wa? Libre po tatalo. Iya, Ano po tatalo? Ona, Ito kailan nirito po tatalo na marama? Ona, matanggal doon lang Ito doon. kailan nirito po tatalo? Ano to ba tatalo bata pa? Masarang ko sinyo, tumili ulit sa lang kasi tu. Ano mo lang katakin na? Ay, Ona sa tuka ni senyor. nalaman ni Bikaw le buya. Na sinikila to na matalang kali. Suran ro tumilo man ni Bikaw. Sa Kaya mga bakit tunan na to Bikaw? Kaya matay ni nga na iyo.
Saya salah ko tiko sawa sumao na sa kilana ya ala pakai din nona senyo tanong panu. Ali. Ito to naman ti. Enta kilabila kana lo manibi ka wer nantang kasili usa sober sangka itu kuala tunga mengo wer me bakor na wala kung sala lew. Tangin naman, tangin naman, Maili wer do ba korotu mai na be abu makau ni be ko vale ratu maili lo manibi ka. Begitu mantang me winu no. Era do ba korotu me ko ru re ba kira sono ngoro to mangor ngoro to na bitang no. Ora di bangu sinin tua. Ni abu ili we. Buni suki. Nambuin tabako spray na tangin ngone. O di men kay tikonte. Remay sana busut tu nang usinaw. Usinaw mga wembi. Turo laps to ito ang nato sumayan day ka. Darito ko may partay. Benar-benar besar itu kan yang matang di pinggir di kuan nanti outs palang show like hat mata kena share.